Čaute Murkoci, vás vítam u tohoto videa. Je to záznam zo streamu, alebo je to zostrihané zo streamu. Ideme hrať Dying Light Following, čiže keď sa tu budú obrazovať voľaké také cez môj ksicht followy a podobné veci, ak sa nevšimajte, a ideme tu s Lubenom hrať The Following, takže ideme na to. A to môže mať tie difficulty, ne, inú jak ja. Ja to budem mať tuším iba podľa hosta, sa mi zdá. OK. Takže teraz ticho je ukážka, dobre? OK. Please, don't make me. You said he talked about magic and what? Domesticated zombies? Jebe, on má zase lako. He talked about a group of people who don't get infected, even if they're bitten. Well, delirious people will say anything. He was holding this map when we brought him in. Whoa. This looks like... A way out of Haran. Crane, we're running out of antizin. We have to explore every possibility. We can't wait any longer. Dying Light Following, chat. Stay away! Stay away! You don't understand. The mother. Čo kokot? Find a way. OK, baby. Takže máme nájsť cestu, ako sa dostať na vidiek. Tadiaľ to asi ne... Oh shit, to som nechcel. Taká močovica. A nebudeme predsa namáčať, na čo? Keď netreba. Máme hook. OK. Pre tých, čo tu hrajú asi prvýkrát, tak to bude asi tak celkom ťažké sa nám dostať, ale môžeme si to rovno kvecinky. Čiže to sú nezobieracie kvecinky. To je vás voľaký obrázok, nevidím už. OK, som za toto veľmi zvedavý, ja nám to prvýkrát, tu je voľaká pičurda. Pičovitka, hlavu má jak onem, tekvica. Že uvidíme, čo to povie. Simelikere, Simelikere. Crane, damn it, you're breaking up. Yeah, listen, your one-eyed delirious patient, he was telling the truth. There is a way out. Maybe what he said about people who don't turn is true. Oh shit. He died this morning, Kyle. The fever got him. You're on your own, I'm afraid. Lena? Lena! Dobre, to sa nestalo. Brečet. OK, takže henten zomrel. A my sa tu máme... Kámo, ty si sa vážne zajebal na začiatku? Ticho buď, dobre? To sa nestalo. To sa fakt nestalo, ty kokot. To je ojeb, to je... Není pravda. Som kúkaný kokot. OK, dobre, pohodica, jahodica. Vyzerá to tu po piči, až na to, že som sa hneď na začiatku zajebal. A YouTube asi nekal, nikto to nevidí. Ja budeme liezť, tu máme takéto špecialitky. Ako priťahovanie sa. My máme piči celé oné. Aby sme asi mali prebalancovať, ale ja mám piči jak žiadny snežik. OK, máme tu Outnumber trying to connect has joined this. Ty si pičkong. Aha, ty si vedľa mňa, okej. Jo. Mám hodiť rybinu do tej vody? Oni sa tam rozplaštili jak žaby, ty kokot. Skáč. Kde mám skočiť do piče? Do vody. Geronimo! Ja sa rozplaštím! Čo ti jebe? Centimetr. Ale ty kokot, ty zde si sa odjebal. Ty si v pohode, jak jahode? Jo. Piče, ja som sa skoro rozjebkal. To sa len nemôže stať, že sa zajebem hneď prvú minútu hry. Jo. No to sa len nemôže stať, že mi to padne. To je už pičo, ne? Zas tu je tá kurvička vyobrazená. Si dáme print screen. OK, bebe. A ideme ďalej. Čo to tu máme? No vidíte, že to ide. Ha, ideme lockpickovať. Je to tu na hard, takže odjebeme voľaké pickblocky na tom. Určite, samozrejme prvý. Inventory full a blueprint. Flamestabber. Tak toto si musím zobrať, čiže ja už tu mám také pičoviny, čo sú dosť
Bambusák, ahoj bro. Dobre, máme tu rozkopávanie. Pre tých, čo neviete, tak ja som minulú hru prešiel a máme tu skilly, všetko je na full. Dobre, dajme tomu všetko na maximum. Nový skill je tu driver, to myslím, že máte auto a podobné vecičky a je tu legend, kde si môžete upgradeovať nové veci a ja to celkom v pohode. Serious bro, máš pekný Tech 9. Jo, som našiel kurva. Sandstorm, jak tak vidím. No, nejaký taký full yellow. Je tu nejak moc zombíkov, ideme ich rozsekať alebo máme ich piči? No, že môžem, ale Poďme ich pár rozsekať. Čau bro. Fuzač, ahoj. What do you want? Tvoj I need sex. to talk to someone in charge. I'm from Haran. Oh, you a smuggler. You work for that crook, huh? Look, I don't know anything about any smuggling, pal. I'm here I need some help. As for Jasir, but understand this. If you steal anything, you lose your hand. To by si skúsil, kámo, to je štiel svoju hlavku. Kiečot by som ti jebol. Serus bro. Polat. Hi, excuse me. I don't know anything. Look, could you just tell me where to find someone who does know something? Look for Jasir. He'll be inside the bar. OK, Jazir, ideme za Jazirom. Ideme za Jazirom, ktorý je pri bare, že vraj. Tuto je voľaký žochár. Burák! On sa volá, že Burák, ty kokot! Chápeš? Something? Are you the one in charge? I need some help. Talk to Jasir. Jazir. Dobre, Jazirom ideme mu zlomiť zuby. Kde je Jazir? Kde je bar? Toto je bar. Kde je bar, ty kokot? Tu je Burak je bar. Aha, OK. Takže táto voda, plachta z vodu je bar. Do skyblov pijú. Father, please. Ó, krvička. Metalistka. Fine. Poď sem, moja, poď, nechoď preč, prosím. Jaká kunica, pozri, aká kunica. Mailer má, zombie apokalypsa, ona, tričko, one. Excuse me. Not now, please. OK, tak si vyfajčili riťku. Allah Akbar. I don't mean to interrupt. I'm looking for Jazir. Vyzerá jak average, spod 100 rokov. But if you want food, we have only bread. No, I don't Lu need samo food. tatko. Listen, I'm from Haran, and I've come because I've heard that there are people here who are immune to the virus, that they don't turn, even if they get bitten. Oh. And who told you this? A dead man, I'm sorry to say. You might as well keep listening to him. I'll tell you no more than he. Fucking hell, why won't anybody help me? The virus is all over the city. People are dying. And yet, you still live. Take some bread, my friend, and go back to Haran. No one wants you here. Nikto ma tu nechce? No tak choď do piče, ty jeblák. Told you to leave us. OK, Vidíš, kurva. kúpil si to za 20 € do piči a nikto to nechce, aby si to hral. To je v piči, skurvená hra, ja to odinštalujem, nešupí. No poď von, pičkong. Neskač tu a poď von. No ja len tým, čo rúbe drevo. You know, this is Crane. Do you copy? Čaute všetci chlapci. Damn it, what a fucking wasteland. Wasteland. Hey, yeah, you. Come here. No, to je nejaký Come obchodník, on, ne? come closer. I won't bite you. No taký predajca bambusových ponožiek. The rest of these loonies. Yeah, I'm talking about you, you nut jobs. So you're not one of them? Why aren't they trying to run you off? Because I sell more shit than just bread. My name's Khan, by the way. Kyle Crane. Hey, you're from Haran, right? Bet you ran into my optically challenged buddy. You mean the guy with an eye missing? Yeah, that's the one, my boy Kurt. How's he doing? Oh, he didn't make it. Well, that's a damn shame. But, can't say I'm surprised. Maybe you can help me. Kurt said the people out here are immune to the virus.
You know anything about that? Dobrú Now kerku that má. you mention it, I don't remember any of the locals actually turning. Fucking wackos. They're in a damn cult, led by some woman they call the Mother. Used to be just a harmless local tradition, you know? They weren't serious about it. Well, they're goddamn serious these days. Ever since the outbreak. They scribble symbols everywhere, do these fucking rituals. I think they even pray to her. Yeah, but what about this whole not turning thing? They on Antizin or what? Listen, I'm short a man now. And since I'm an entrepreneur, let's do business. Partner up, you and me. Buying anything, friend? Freaks. No partnership never mind. Fajn anything aj sa do piče. And thanks to Kirk getting himself deceased, I need a driver with brains. I can show you something that might help you out, but we'll need to get some wheels first. You want a vehicle out here? Where am I supposed to find that? I'd look around the nearest farm if I were you. And hey, be discreet about it, all right? OK, ideme pre Audigigo. Ty už ho máš? Hej, ale teraz asi ešte nemám. OK, ideme pre Audigigo. Tento tu kosí kosu. Burák kosí kosu. Brusí teda. Tento sa tu Jaký kokot, vidíš, jak rúbe drevo? On je jebnutý. Tak to bude týden robiť. Proci vlasom, ty ježiš. A ešte to je, keby do kamena púhral, no ne, na piču normálne. A tento čo tu snajpí? Nurino, čo to ty robíš? Please, you should leave. Áno, you should leave, tak ja ti priebem. Lebo tá strelí. Aha, ja ho strelím do ksichtu. Kurva, tu je jak najebaný, čo ti jebe? Tu je jak na... Áno, tu je troška moc. Troška veľa, úplne mega moc. Ja idem po rulkách, mám ich v piči. Asi aj ty, že? Kurva, piča jebaj. Tu zjebem do tej vyjebanej dlažby, čiže to je... A to sú utekanci, poďte chlapci, ja vám dám na piču, Aj vylez. čo je v tom fakt? Kokot, jaký parkour tá piča robí? Sounds like we're off to a good start. Don't be a drama queen. You can handle them. Listen, I gotta deal with some customers. Just give me a sign once you got the car. Jak to myslíš? Ale manka mi volá chvíľu, ideš. OK. Tému jeblákovi to zase padlo do piče. Hey, you! I swear I saw Do piče, to som pojebal troška. Takže musím ich nejak stealthnúť, kokotov. Prekérna situácia, by som povedal. Ja víš, že oni sú tam 16 a ja tu pikujem voľakú jebnutú skrinku. Všetci sú otočení na jednu stranu, takže máme tu šancu. Má tu ako tam niekto bolo. User joined your channel. Asi to padlo? No, dostal som taký trošku, že blue screen. Nice. Všetkých som tu vyjebal, vynikajúce. Nezabili sa? Ne. Teba hej? Ja som tam nabehol jak Rambo kokot a odstrelili ma hneď. Ja som zvyšiel na tú vežičku najprv a on kokot začal po mňa strieľať, som nevedel, čo sa deje, vieš. Tak som ich potom vysteltoval všetkých. Toho som rozsekal na kusky. Haló, je niekto doma do piče? Kto by tu bol, že? Majú to v PG. Tomu ver, kamo. Koko, na čo som zase jebal do piče, keď tu nič není? Bol aký skúrený diplom je tu vyjebaný. A zombie bumble volá čo? Čo bolo? Zombie bumblehead, kamo! To máš do auta? To vyššie zombie bumblehead. Prívesky, no. To po piči, to berem hned, okamžite to idem namontovať. Ty už máš tiež autičko, čo? Sú dve. Ktoré môžem zebrať? To druhé je tvoje? To už máš upgradenuté. Máš tú kurvičku, že? Aj no, to je potom moje. Máme to, mal by tam byť. Je tam? Á, aj ty máš! Ty pičko, zase to padlo.
Aha. Ne, na voľno. Ona je na piču. Shit. Koľko takto to nepôjde, že mi to bude každý 10 minút padať. Asi ne. Som si mohol otvoriť bránu predtým, jak idem von, že? Tvorúci kokot. Jaké pichy, chlapci. No keď bude stream dneska, môže byť dlhšie. Čiže hraj za to sám, ja sa keď tak napojím. OK, bro. Kurva, Zeto má ten pičok! No poď. Ty kurva! Konečne, a bude tam bola pičovina, už to vidím. Oh, katana, če? Jaké to má? Easy, OK, tam budú dve lekárničky vždy. OK, jedna. Choď do piče, áno? Brána sa netreba zavrieť, alebo akože nič. Dobre, nám tu behajú zombici, čo budete, ne? Aha, kurvička. Jet. Ale tá vyzerá po piči, tak. Moonlight Hunter. Dobre, takže sa s ňou porozprávame. You're looking for Khan? Ne, ja po He's tebe. gone. I guess they finally asked him to leave. Asked him to leave, huh? And what, at gunpoint? And who's they? They finally did what my father should have done a long time ago. And it suddenly got really nice and quiet around here, didn't it? You didn't answer my question. Of course I didn't. You're here for the same reason he was. Same reason the bandits won't leave us alone. And we're supposed to trust you? There's gotta be something I can do to convince you. You don't have to convince me. I don't care. Sex herdoče tu. I'm here to give, not just to take. And I'm Ezgi, by the way. Chlapci, bude jebačka. Can you give me some hints at least? What do you guys need? I suppose I could help you out. Just remember, you'll have to return the favor one day. You got it. The groundwaters got polluted a while back. Imagine what would happen if you got our water running again. I assume there is a way to do this? Yes, there is, but it's in bandit territory. Several men who volunteered to go there, well, they never came back. So I wouldn't recommend it, unless you have a death wish. If you do, then just follow the pipeline. Pipeline, a tu obočie. OK, dáme, spravíme tento quest a sexujeme. Thanks for the hint, Eski. Yeah, but when you said they asked him to leave, you didn't mean the people who live around here, right? No. These people never actually do anything. They couldn't get rid of Khan for months before. Why would they do it now? Still dodging the question. Still not sure if you deserve an answer. Yeah, but kicking someone out of the community just because he was rude, isn't that a little bit cruel? Could be. But there's only a tiny wall between us and a swarm of bandits and zombies and who knows what else. One man's big mouth could be enough to tear this place apart. And you're okay with that? And if he can't find shelter out there, he's a dead man. Oh, come on. You're from the city. You know people like Khan, don't you? They always find a way to survive. He'd barter with a corpse if it meant he'd get away from trouble. Outfit. Atlet. Čo si dáme? Teraz máme Juggernauta, totok. Punk. Dáme punka. Survivora punk je. Dáme punka, ak sa k nej hodíme. We don't talk to strangers. Tak si povie, ovce. Metal parts. Ona je búra. Ty si jaký búrak? Tak kukurici sa moc dobre neviadi, čo vám poviem? OK, handbrake. Do piče!
Čo je ty kokot? Čo si kokot? To čo dávaš po mne? To piče, to vybuchlo? Okej, mám ho v piči. Mu stačila jedna rana a skapal? Ako voláš? Ty kokot! Čo ti jebe? To je aký brontosaurus do piče! Čo to kurva? A ja som sedel na osnatom drote. Okej, berem. Teraz musíme rozsekať troška. Lebo rozsekám ho, či mám ho mať v piči? Asi ho by som mohol mať v piči, že? Ja nemoc silný, ale jebem. To je kokot? Henteen je nová klasa, toho by sme možno dvaja nedali. Do piče, to je dobrý konik potom. Žocharis. Okej, čo to tu máme? Come over here, Fred. Every new customer is a blessing. You're actually selling something out here? Water, crystal clear, no diarrhea afterwards. Tastes as if an angel stepped on your tongue, huh? 1 gallon for 10 pounds of food. It's in gold as well. 10 pounds of food for water? What, are you gonna start charging for air too? Oh, we got us a haggler. Look down there, punk. See that? That's Roscoe. We turn hagglers over to him. Still want to haggle, huh? You what, though? I might let you trade your ride for some water. Fuck you, asshole. So be it. All right, boys. Chceš hrať? Ty skurviak! Chceš strieľať? No poď. Kokotko retardovaný. Boom, headshot. Čo vládu sa to teda? Nech sa páči. Do piče! Jak to, že ma tu zajebalo? Ty kokot! Vyjebané skurvené auto detské. No bola to nejaká bednička? To bolo. A blueprint. Super molotov? Nice. Aj to je čo? Čo je za pičovinu? To je to otvorené, okej? Koko, čo je, neprestrelný mi do piče? Tam máš ty kokotko! Jeblohlav tupý. Chápeš to? Jazir sent me. Well, Eski did. You're one of the 3 who got lost? The only one left. I am Ali. They got thrown to that beast. Okay, listen, Ali, this place has to be at least sort of operational. Otherwise the bandits wouldn't have had any water. The bandits have water here, but there is none at the farm. Perhaps we can redirect it. Tak to redirectuj, tiepko.
Holy Bill. Cross your fingers. If we did that right, in a couple of minutes there'll be water at the farm again. Nice! It's not working. Why is it not working? Oh, shit! Shit! They must have closed it! This equipment's fucking ancient. The pipes burst. We are all well and truly fucked. Čo do piče? Where is it? It's the shit out of me. All I know is it ain't here. Through the pipeline. For fuck's sake, hurry! Go! I'll keep trying on this end. Go! And hurry! Piče, shit. Stres. Kurva, im chujú trubky normálne, ja to jedem. To piči. Ogrcal ma nejaký kokotia. Ollie, I'm at some kind of pumping station. The pipeline ends here. Look for the main valve, goddammit! All these fucking alarm boxes shut up! Dobre do piče, jak sa tam dostanem? Shit! Je ten skurviacký ventil. To je to. Ujeb tarmu! Ja sa tu utopím, ja kokot. Nechcem sa utopiť! Len luft to piče. Čet, pomoc! Nejaký skurviak. Fúúú! Ollie, I got it. But the place was already flooded, so now what? We just wait? Yes. Now it should just be a matter of time. So we're good? We're better than good. I think you just saved all our asses. Get back to the farm. I'll tell Jess here, you're all right. You know, for a stranger. Prečo ma jeblo auto vlastne? Mne sa neviem vysvetliť. Konečne tu je veľký predaj... Veľký predajca jebli, konečne. Čau, žochár. Čo je kurva? Aha! Shit, ide sex. Maybe sex. Thank you, Kyle. I guess one man with a death wish can be a great help to those who just want to live in peace. I don't have a death wish. I just can't stand bullies. Well, in any case, you really did something spectacular for the people here. Try talking with my father now. I bet his tune will change.
Thanks, Eski. No, thank you. Ha! Bude sex, chat! Ha ha! Bude sex. Bude sex. Ja už to vidím. Bude keks. Bude keks, čo Murko? Stranger, prosím. Ja som ti dal slobodu. Our wells have been polluted for the last month, and people were getting sicker and sicker. Maybe I was wrong about you, stranger. So, any chance you'll answer my question now? About that medicine? Follow me, please. No, follow me. Kúšaj pičovina, ľudia lepší. No, čo s čom, mám ťa pojebať? Jazir and Haran, we're running out of antizin. I'm looking for anything that could save my friends. If you have anything. Yes, stranger, we do. We have our faith and our prayers to the mother. Faith? Okay, I mean no disrespect, but you're telling me that prayers keep you from turning? That's your problem. You lack faith, just like the other outsiders. We believe in the mother, and she protects us. We have no need of antizin, or whatever you said. Okay, well, is there any way I could maybe speak with this mother? She is sacred. She speaks only with those known as the Faceless. But maybe you could get them to notice you. If you do enough good for our community. At this point, I'll take anything. So what kind of good are you looking for? What needs to be done around here? You're serious about this? All right then. Me, I take care of this farm. And my friend Bilal keeps the gas station near town safe. Look around. You'll find more work than any one man could handle. Lajker, ahoj. Toto ideme vyčistiť najprv. Vlado sa chce hrať na veľkého šéfa. To je DLC, hej, to je, myslím, že to je taký patch, je to oné, following sa to volá. Malo by to byť akože cca DLC, ale je to dosť veľké na to, aby to bolo ako normálny, nová verzia, alebo by som to povedal. Nástenka, okej. Ani radia sa tu už nedajú púšťať, to je pekná pičovina. Dobre, ideme ešte vyššie. Okej, máme safe house. Či? No, klávesnicu myslíš tuto? Určite ne.
sú to vnútri, musíme obťahnuť lističe. Fuck. Power must be offline. Jasir, this is Crane. Just ran across what could be a pretty secure location, but I can't get the power to come on. Any idea why? Yes, but it's a long story, and I'm no electrician. You're better off asking Bilal or mechanic about the details. Pochopíš toto? Pochopíš toto? Toto znášajúceho sa zombíka, ty kokot? Šet, vidíte to do piče? Veľký šéf. Nehovorte, že musíme ísť ešte hore, ty kokot. Ešte raz. Či až tu nie? Ani vlaječka tu nie? A tu je nejaká super krabica. A blueprint! Chill kill. Tak tie fléričky sa zídu. Idete ku mne? Tak poďte. Pekne ste sa popadali dole, chlapci. Nie sú jebnutí? Oni sa všetci zajebali dole. Jakí sú jebli? Bože, oni všetci padli dole a zabili sa. Tak to si ideme pre veci. Ale som s nimi vyjebal, čo čet? Ja idem. Čet spal. Jo. Serus. Zas padol, jakí sú jebnutí chlapci, oni padajú jak boty. Lebo nevyzerá to ako zle, ale neviem, nechcem zase dávať. A touto kokota to som počul, že ťa odskomovali. Hej. To je ťáva. No však čo? Oni sa utopia. Zarobíš na bedničkách. Ja už mám tady bedničky cca 3 roky. Mal som ich všetky za 2 centy, za 3. A hen teraz tu za 30 centov jedna. Oni sú jebnutí chlapci, oni sa všetci utopili do jedného. Oni sú totálne retardované, deti sprosté. Je to hore ako voda. Chápeš? Oni sú tak sprostí, že oni sa utopili. Bože, toto ma nebaví normálne. Ja by som ich chcel priebávať. Ešte zavolám aj kamoša? Možno by išiel aj on, CSko. Tiež lečko jak ja. Čo, Bedňanová ti už padla? No, včera hej, včera som ju otváral. Jasný pes. Ale nič nepadlo z toho, takže to je jedno. Keďže, tu som mŕtvy. Kápo, tie vaponky z trojky, ich je len 9000 a dvojok je 7000 a dvojky stojí 70 centov a trojky 20 centov. Zavolá tomu čavovi, čo neviem. OK, tak sme to prežili sme to, dobre. Piče!
Zobrali mi knaja, všetko zobrali. Poď sem ty kurviak. Piče! Skurvenej! Javo povedal, že pôjde cca za 5 minút, za 10 minút ešte išiel do sprchy. To je mŕtvý, není. Okej, takže je dead. Flusa! Pomoc! Niekto sa tu cera na machra. Kde si v Dobšinskej ľadovej jaskyni, alebo kde? Kurva! On sa zničil tam nič vjebu! Kurva! Do piče! Ja to môžem jebať, ty koko, to ja tam nebudem sa chodiť. To je pičovina, samovražda vyjebaná. Skurviacka.